Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hano muri Congo umwuka ukaba ukomeje gututumba hagati ya Congo ndetse n'u Rwanda. Ikaze imwe mu ntambara zaranze ikinyejana cya 21 zaciye ibintu ku isonga. Hari intambara y'Uburusiya na Ukraine. Iyi ni intambara yatangiye kuwa 24 Gashyantare 2022 ubwo Uburusiya bwashinzaga Ukraine gushaka kujya muri NATO isanzwe ari umuryango w'ubwirinzi bw'umuryango w'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Nyamara nubwo intambara yarimo ibica bigacika ku mugabane wa Afurika, naho rwarambikanye hagati ya DRC n'umutwe witwaje intwaro ubarizwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu M23. Ni intambara yatumye bamwe mu bene gihugu batabaza perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Iyi ntambara yagize iti ingaruka nyinshi ku banyagihugu ndetse n'abaturanyi muri rusange, kuko nk'ibisasu bimwe byatewe ku butaka bw'u Rwanda ndetse bikanakekwa ko byaba byaratewe n'umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda witwa FDLR wahawe ikiraka n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi byaje gukurikirwa n'ishimutwa ry'abasirikare b'u Rwanda, ubusabe bwo gufunga umupaka w'u Rwanda na DRC. Hakurikiyeho kandi amagambo ya visi guverineri w'intara aho yasabaga abanyekongo guhiga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ntibyasoreje aho, kuko hakurikiyeho guhagarika ingendo za sosiyete itwara abagenzi yo mu Rwanda ya Rwandair, ndetse ambasaderi w'u Rwanda asabwa ibisobanuro ku byashinjwaga u Rwanda byo gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Amagambo y'urwango ku banyarwanda yakomeje kwiyongera muri Congo, kuko mu mujyi wa Kinshasa, Lubumbashi n'ahandi batahwemye kugaragara mu muhanda abasebya kandi batuka bakanashwanyaguza amafoto y'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Mu bakoraga ibyo kandi hakagaragaramo n'abategetsi, kuko abasirikare bagaragaraga ku ruhembe rw'imbere. Abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Bukavu bigaragambije ku mipaka ya Rusizi, Rusizi ya mbere ndetse na Rusizi ya kabiri, basaba ko iki gihugu cyafunga imipaka yose igihuza n'u Rwanda, by'umwihariko iyo mu karere ka Rusizi. Iyi mipaka yombi ikoreshwa n'abanyarwanda bajya gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Bukavu banyuze i Kadutu, ndetse n'abanyekongo by'umwihariko abava muri Uvira berekeza i Bukavu cyangwa abava Bukavu bagana Uvira. Ku wa mbere Kamena 2022 abanyekongo biraye ku mipaka yombi bigaragambya mu mvugo zuje kugaragaza ko u Rwanda rufite uruhare mu biri kubera mu majyaruguru y'iki gihugu, aho ingabo za leta FARDC zifatanije na FDLR ziri kurwanira inyeshyamba za M23. Abaturage nubwo bigaragambirizaga ku butaka bwa Congo, cyane ko ibihugu byombi bitandukanwa n'umugezi wa Rusizi, bagaragazaga umujinya n'urwango rukomeye bafitiye u Rwanda, aho bumvikanaga mu mvugo z'uko ngo bashaka guhangana n'u Rwanda. Ni imyigaragambyo bivuga ko yahereye ahitwa Nyawera berekeza kwa guverineri wa Bukavu, ndetse bagira n'ahitwa Muramba, mu gihe abandi bari ku mipaka ihuza u Rwanda na RDC. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abatwara abagenzi kuri moto, imodoka n'abagendaga n'amaguru, aho bagaragaza ko bifuza kwambuka
bagahangana n'u Rwanda ngo kuko rukomeje kugira uruhare mu biri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abitabiriye iyo myigaragambyo abasabye ubutegetsi bw'igihugu cyabo gufunga imipaka yose igihuza n'u Rwanda no gucana umubano uwo ari wo wose cyari gifitanye narwo, cyane ko ari igihugu ngo kigenga gifite ubusugire bwacyo kandi budakwiye kuvogerwa. Mu myigaragambyo yakunze kugaragara bitwaje ibyapa biriho amafoto agaragaza Perezida Vladimir Putin bamusaba kuza kubatabara. Amwe mu magambo bagiye bacisha kuri Twitter basabaga Perezida wa Congo gutera u Rwanda ntawe agishije inama. Bati tera u Rwanda, nta mpamvu yo kuganira na Perezida w'u Rwanda kuko na Putin yateye Ukraine ntawe agishije inama. Abakomeje bagaragaza ko abakeneye ubufasha bw'igihugu cy'Uburusiya mu gihe nacyo kikiri mu ntambara itoroshye n'igihugu cya Ukraine. Ibi ariko byatangiriye mu butegetsi kuko hari abategetsi bakunze kumvikana bavuga ko bagomba gutera u Rwanda bakarwomeka kuri Congo kubera ko ari agahugu gatoya. Ubusanzwe Uburusiya bugira itsinda ry'abacancuro bitwa Wagner Group bakunze kugaragara muri Afurika aho hari intambara bagiye kurwana ku ruhande rumwe rw'abahanganye, cyane ko baba bari mu kiraka kuko ari byo bakora. Aba barwanyi baherukaga muri Mali no mu gace ka Sahel. Twakwibaza niba ari bo iki gihugu gikeneye ngo kigarurire amahoro cyabujijwe n'abana bacyo bibumbiye mu mitwe irenga 130 yabananiye kuvanaho, ahubwo bakitwaza ibihugu by'abaturanyi ngo nibo batera inkunga iyo mitwe. Ni hagati aho ariko amakuru avuga ko abanyekongo bakimara gukora imyigaragambyo mu karere ka Rusizi hahise haterana inama y'umutekano igamije kurebera hamwe ibyo bikorwa by'abaturage b'abanyekongo bishobora gukurura umwuka mubi ndetse n'umutima mubi ku banyarwanda. Mutse Fideli, amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kuyavugwa ku gicuka kibi kiri hagati y'u Rwanda na RDC. Mushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yasabye jo ku munsi wa gatatu ko koreshwa inzira ya kidiplomasiya ku cuka kibi kiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Yayivugiye mu mubonano yagiranye n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa RDC hano i Washington. Abonana n'umushikiranganje Christophe Lutundula mu nyubakwa y'ubushikiranganje arongoye. Umushikiranganje Blinken yavuze ko Amerika yiteguye gushigikira amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Congo, akarere kama mu ruhagarara rw'umutekano muke. Yavuze ko Amerika ishigikiye utwigoro tw'abategetsi b'Abanyafrika bariko barakora kugira hagaruka ituze. Blinken arashima n'ibiganiro byabereye muri Kenya mu ntango z'uyu mwaka hagati ya Congo n'imihari itari mike yirwanya. Perezida wa Angola Joao Lourenço nawe nyene ariko arafasha guhuza izo mpande zibiri, aho ku munsi wa kabiri yavuze ko Congo yemeye gutanga abasirikare babiri b'u Rwanda ifatwa ryabo ryongereje icuka kibi. Ambasaderi wa Amerika muri ONU nawe Linda Thomas Greenfield yaringinze amaleta ya Congo n'u Rwanda kuganira kugira bahwamike icuka kibi kiriho kandi barondere inyishu iciye mu buryo bwa kidiplomasiya. Ku mugabane wa Afrika, umusirikare wo mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro muri Mali yarishwe, abandi batatu bagenzi we barakomereka mu gitero cy'iterabwoba muri Kidale mu buraruko bwa Mali. Umuvugizi wa MINUSMA n'umugwi wa ONU muri Mali yavuze ko abasirikare bo muri Jordania biciwe mu mutego batezwe mu ibarabara ejo ku munsi wa gatatu. Nta makuru yatanzwe y'aboba bari inyuma y'uwo mutego. MINUSMA yarungitswe muri Mali mu 2013 gufasha ico gihugu cari gisatiriwe n'ibitero by'abajihadiste. Uwo mugwi ugizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi 13,000
ugizwe kandi aho 172 muri bo bamaze kuhasiga ubuzima. Muri Afrika kandi ni muri Sudani